Shubor nakaslem jong unong san Hima. Simbut Menteri Rangba Kajila uba Sniawbhalang dhar hakalai tarik rempang ula Plie ba ya Karkhana Shna kali Tata kabahe tam boka Thaiñ stela mingi kablatip kum ke NG Motors Tata Authorized Service Station yakani ke NG Motors Tata Authorized Service Station kabadan hakashnong kli tershi harut ke Surok Juwai Bypass West Jaiñtia District ladai trai de uba Nidamon chulat Nalor uba Sniawbhalang dhar ladon lang ru menteri ketnat kokot kakya ke sorkar jila uba wailat miki shila UMLA karalyang uba coming one amban Nalor ki MDC JHADC ki officer sorkar ki doloi ki brio napo ka Tata company nalor ki nong sha khot sngobha uba Sniawbhalang dhar ka jingkran ublaong ka judan ka jing perkhat ban sengye ka nuku kam ne business don kam bandon ka kedan Plie ka babyang hendrei upen paupat ka jing sngov sarong but ai ka jing ro ayu uba Nidamon chulat wala umlong ubrio babyang ka kedan Plie hendrei ulala apat ban yate lok ber ka company Tata kabala pau bha kaberthei banbu ek station hapo ridum Jaiñtia kabalong kaburom omtang ni kari Jaiñtia hendai ya kajila bro kawai shwa kani la yo ek jingkran no menteri uba walat mikishla u manager ka workshop u pinat ka jingu blay na uba s chulat bat ki kentian kublay na managing director ka NG Motors uba Nidamon chulat kami kerdan tok igi diskhet ital kami gi ni like hanai pen pau gi snaw serong mi uma Nidamon chulat tibio boy kli ga kerdan pa so tom to well qualified manu is very under matrix tadi you bo kat keninga snaw pen serong kom to ka dinga semen di woro jan ton igi thap ti woro ini ngakan mo menchua lang utit sumo arung di tit sumo pensenong bai ladem utit yang dat little dia tit paut li ba mtip du tu dei vitarwan da te sampai lo kana ko jem du kom dan utit dan kam gale hausi sa gawi ke churong sedang san lak penku segawi chipau lak penku segawi ar pau lak emi ni ke bad tradition kam ke pareng to irap start he kopi yo bi ta ke jingira yang ni rurong ba lu yo jingai kam gini ko kuijan habut ke statement kuijan disen dengan company industries yo hai kam yo jam gru yo ni kaburom ra ka ye chong ye thau ye district or ye state level level gowi ne kha vi ji step Idam gwi ke program ko am kam bhaw ngau chi research rup ne te da rai ani ke program chi chi je chi le je ne am gwi ke program ko one country countries are how proud ki business ko one business na po international ko we to kam begini bruyong ni kata to daw yu bu ko daw mi dan sibet tu me ot e ke jing ro ma yu ho em kumsin. We are the fighter. Money go success always. But then when we talk a negative mindset and always we are the loser, please remember. And go hepor sedang senarap tinggi. Nga uman ini moni hepor sedang senai gini. Ang dasar murut senai kan tertib boy feel main. Ang don't worry. The mistake you make give you an experience, and the experience you get make you success. And he is the one out of here. Tadi em kecil tinggal kemat untuk poin cuan. Yang kedua company yang isa. Hai podang lain skuro, anak sedang useng ini construction company mangau mangai ilang. Hai poru sedang utit kemicin kera surok. Warok ongki perlok bedep kini kena sepayu gatu. Detebagi hanar, detebagi kaum tok tebah. Tengah yu orang lerejap lerim dengan hap try. Dalam try kamu nuti bang wae kan? Penuh sedang wong to ada penuh idaman ni kibru spineless leader. Hari mana sedang ha am bijinga. We are travel through rough road all along. Sans problem listening. Handrai ngayu. Lada iong ito we are the fighter. Ngayu to gerem du chamba. Tegani to kanuksa to pare gani workshop hagi liang wara ngapa kuntu.
Iki kon yang beri Jaiñtia kamtam gyongi. Ile yu bon sen kat kani ka spa ka pawu emi hai pau dang lai muyong. Ijo man ginong ai wai koridor ni. Ijo man ginong dai par ni anum dong man ito. Lalu man ito man utang kerdan memu warap hajrong yin wong. The year you deals. The year you take perlok kat Tata company yang OMP kuda man one of the most famous world globally the company was success. The bonsin ijo mayai ka to kan ki jem ki so tem jo po chon la memu leaders memu mahajon wo klempil kan mo de miet ni bakalabi memu klempil repel give up and you made a blunder mistake. Rap kerpang cok-cok Iwa pun kemen yang Tok bonse lagi digi sngi ki snem gudadap Tok yui kam gini ki jait kam Tok wadawai lani dasdang Dakiwi tawan ki jait beru Rap nyaru em ki jait beru Yong i Ngamong tok wam em capacity gi Wam em gi kata gebor Henry Yew ong rap dunai te chena jengai yongki. Henry Sniaw kumeno uma ni demon. Demi u chkmat wo sedang kam geni gajat kam. Kam tam hawa u chief minister em burom bat rengkat ke sorkar ke yong i. Emen sen go ya ki won ki nong sen kam sen jam. Nado ki wakhian nado ki wahe. Da perchangi pun bha pun miat yaki policy krek kam tam dang ini wadak hapok industries department gua u deputy chief minister yang i payu dedap simplify lani pensuk i yak rukom apply pi wow set up yaki industries but kamu deken mo pi dedap formula yaka investment Meghalaya agency kau open tebian yaka proses mana apply pi wow set up yaki industry tengah ngait skemo wa nengi chikmat yo nang bon chok kiwa nang mi chikmat wow senkam senjam but kamu di yo pi lengba ni ke workshop daki spa ngut heini kiwa yo kam yo jam lengba ni but kani la penken mo gai i kam gijat bru wa ibon sin kam tam i ginong yalam ginong mi khmat chem bhai gani gijing e to wa kijat bru gyong i kudi uperkhat mem hachiten dan hi njo perkhat i chengai hagani ge chuko kan ni ong i do kam do jam tang phanai pi le do kam do jam to i wi yakne i ye jo bai jat kam kat he wa yo men to i ye te bai yakne i ladong biya ka apply kan bon kut kinong apply to kudi hey grade 3 grade 4 ki LDA